Allahu akbar. Okusara Idi al-Adha aha muzijiti gwa madarasa tahamuza Kakoba kwayibimbirwa Sheikh Abdulaziz Chimbugwe owashaba abasiramu okusara kurungi ebinyamishwa okugarukana n'abatayi babo hamwe n'abebembeza ha rurengo rwono kwebembera kurungi abantu. Singo omunyo gwononeka anayiza okutereza gweka otakolekera jenga mama noyisa mu mbeera tali nnungi taata wafuluma naye byofuluma ebikale n'obijjako oyagala abaana bakolesi bakulabire kooti. Abasiramu bona kandi mbendezi izoba birungi bya Idi nibashaba tugumize muturi kutina abahanga aho kubandi nshonga nkuru omukironkeshi tubantunga kutina abahanga. Chairman w'omuzijiti ogwo yashaba abasiramu kwiga kubikiranya ensya ngo habo kuba obusiramu nubonera wabo inema akasente. Bano baberemu tena busonzi bayambe okunaku n'okuyambagana nakuba kubantu kwatagala bulungi nnyo nakuba kubantu busiramu yaqabu surura tuyingiza endebe tuyingiza sanyu mitima gy'abasiramu bannaffe mu mbeera zonna. Egira nti abasiramu twena twege concept y'okusevinga ekyekiro nikiba kiri ekyokusala enyamishwa konka nituleba ntwine baganda bitu abali kutusindikira enyamishwa kuruga heru konka nabo nibakikora ahabo kurugirira mu kusevinga kwabo. Nimbendeze ekiro kirungi kandi abasiramu nimukimanya ngo izoba tukuza kuza kirabu kuza kucakara tukuza kumanya kuza kuzangaya abana. Twazo mu Ruhoyima district Kath ahabwa Bunyoro Muslim district Sheikh Musa Babanja yashaba abasiramu kugira imico muri byone barokora hamwe no kurinda amataka g'emizigiti. Tube nengezo ensonga zibayireze isa tukulembeze mukama Ruhanga mu bintu mukiona tuwechwe hari tutasobere kuyikiriza kurungi omaiso ga mukama Ruhanga n'ombatu bagenzwayo ikyakasala tube nengezo muri mumbera katenda kuzino smartphone butata atuke wakana atukira kusimu mama musanze kusimu abana bali kusimu kwegamba tewali ayagala n'okutegeera amaaso gali ku TV tewali alaba munne. Hassan Mujenyi ori imamu w'omuzijiti gwa Nyirongo omu district ya Kikube we yashaba abantu okubyara emiti abo kurinda empinduka y'obwire. Tubyare emiti aha mataka gitu at least buri muntu abayineho emiti etari hansi y'15. Tukagamba amataka tugabyare emiti buri muhanda ogwo kurinda amataka ago utagatahamu omuti gugura siringi 3 oba 5. Ente 598 nizo zihirwe y'abasiramu kuruga Buturuki okuhebwa emizigiti yono mu busiramu bwa Bunyoro. Inda Aidan Bataringaya na Ambrose Nwagaba Katoto.